بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع من آمن بالله أوصيكم بتقوى الله وطاعته. آياتك سورة نساء دهاية حقا فضا أميدك مازن دي ما گناهکاره و اوی که ما زمانده بدیلا خودی و پیغمبر کریا ام کارن چکو دوزنه که بد نخوا ام کارن وگرنه بار رشته خوا و گوا ام گوری طاقت خوا بیا خودی و پیغمبر بکن مزگینه مازن جمعه هنه جبوی قاسی جبوی که خودی رحمه خول مبکی و جبوی که خود تعالی گناه ما بغفرینی لازمه وقرن بالقرآن والسنة. إذا ربي عزته في آيات دوسات بيجي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لذي خو تعالى دبي كي بيا خدي وبيغمبر بكي کی چجن به چمیر به فقیر به زنگین به یعنی عالم به عامی به کی بیا خود و پیغمبر بکل گوری طاقت آخوا بیا خود و پیغمبر بکل إذ رب عزته في مزگینی دی فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ابو رابون و نشنایی دا آخرت دا بوا کساره که خود نعمت الواکرنه الدوام آيات أوجي كينا پیغمبر صديق شهيد صالح إذا خطعلت به وحسن أولئك رفيقا حوال أفخش حوالا يعني حوال مروف پیغمبر بن صديق بن شهيد بن صالح بن أفخش حوالا خطعلت بيجي يكو بيا خدي پیغمبر كي أصل في الدنيا لجي حوالي وآغن ذيك قوام بالميشتكن أم بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام خدي سلمى سر عباد خدي صالح به الفاتحة ديسا أم بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربي تبري مبدي ريا راس ريا وايكو تنعمت واكري ريا پیغمبر وصديق وشهيد وصالحة إذا خد على دبي يعني الدنيا وآخرت إذا أو كس حشر نشرائي حوالتيائي بوا كساره إذا وحسن أولئك رفيقا خطالت بأفخوش حوالت ذلك الفضل من الله أفضل جي اشترف خدي بيا يعني تيل قولي طاقت أخوة بأمر ونهي خدي بيك بيني وخد تعالى يتبكيني صحبت يتبخ حوالی پیغمبر و صدیق و شهید و صالحات تشتكي خوشتر هيا دا آيات سورة توبة دا آيات حفتي يكا رب عزتي ششتشتا جمرورة شرط قوشمشتكي قاوا امواه ششتشتا شش شرط گوری طاقت خود بینجی ام تبنا مستحق رحمه خدا عذاب خدا هم خلاص تبن اوجي چنا خدي وهاد بيجي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض الزلام مؤمن پیرک مؤمن هنك دوسته هنك دينه يعني او جوار پیرک زلام را دعات کن زلام پیرک را دعات کن أو نصيحة الواتكن أو نصيحة الواتكن أو مدافعاتكن أو مدافعاتكن يعني بيرك مسلمان زلام مسلمان مؤمن خد على بدوستي هفن يعني إلا خير خوازي هفن خير هفت خوازن جهبر خير خوازن إذا ربي عزتي وصفي و مؤمن ومؤمنات كيد يأمرون بالمعروف يكج وظيفة بيركاجي زلاماجي كوا مؤمن بن وظيفة كي وظيفة ما واجبة كي واجبة مجي
خو تعالى بأمر بقنجية كن أمي إله أمر بقنجية بكن وينهون عن المنكر منع هفدوش تشتي بيستكن يعني شو عم تخازن كو أم قنج بن جرك أم تخازن بن براي مي مؤمن تف قنج بن حتى إنسان تف قنج بن جبوي قاسي جلك جراز بيجم مثلا اف تشتي بتلفون هوا ancak müzikarın vi tişti ve vaazı ve nasihati nakli telefona havanla xwabikin dostê xwe bikin vî awayî eger ku bike hezar insanî ew insan her yekî bikene yekî dibe 10,000 her yekî bigene dua dibe 4,000 ji bo vî qasî gerçekten em tev de لسر أمر بالمعروف عن نهي عن المنكر أم بسكن وتعالى بزلام ببيرك إلا أمر بالمعروف نهي عن المنكر تكن يكشجي ويقيمون الصلاة الزلام مؤمن بيرك مؤمن لما ياخذ دور درستكن أما إن شاء الله مستقبل ده أما السر لما يجي مجول ببن ancak bizan ben limeş rüknü duyu İslamiye. Şuyu qasi Xuda Teala dibe zilame mu'min u pireke mu'min koye bibne mustahaqi rahma Xuda yekjiji limeja xwa doğru dürüst kin. Limeja doğru dürüst ki jana gerek ajbu Xuda be u vaki limeja Rasul Xuda be. Rasul Xuda go sallu kama ra'aytumuni usalli. لما ميزين المشاوى المشتكم ويجي وصال ميشبكن في بيشي مرون ميجا پیغمبر ناسب کی کا پیغمبر چوال ميش کریه ويدي الميجا کی نزيكي يا پیغمبر شخول ميجا کی وكا يا پیغمبر مرون نكاري لبلي الميجا کی نزيكي يا پیغمبر كو پیغمبر ويل ميجا قبول بكي ويؤتون الزكاة رب عزت الدبي يكجيج زكاة الدن غير الزكاة وفي الأموال حق سوى الزكاة نحدث لبلع علماء ما السرسكنين قلت يا معنى أي حقه غير زكاة جي حقوق المال دهنا يعني demek ki İslami mümin pireke mümin hukuki mali خدا إلا dedin Teala diyor ve ati kulla zi haqqin haqqa حقي كل بعدها يا محمد حقي وابتي demek ki mümin هيش حقوقها هنا هيش زكاتها هنا هيش حقوقها هنا ويطيعون الله ورسوله يكش وصف واجي دبي بيا خدي وبيا پیغمبر تك ديساو غوري طاقت اخوا انتشكو خدي گوتيا پیغمبر گوتيا بياواتكن اولئك ام مؤمنه کو وا شش وصفات خود تاشمش بكن يعني امر بالمعروف تكي نهي عن المنكر تكي المجا خود تكي زكاه خود بيا خود تكي بيا پیغمبر تكي اويكو اولئك رب عزته بي او بيرك مؤمن او زلام مؤمن کو خودي وا شش وصفايا سيرحمهم الله رب عزته يرحم الوابك Ayrıca vakti ku mümin ve şeş vasfat Xuda cema bikinci ayrıca ye ittihadaki nabeyna vade jiye çebi. Rabbi Azzeteş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beji لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله يؤلف. Eğer ku tiştid ardı da hammi tbinfiqine ku mümin'a نابینا الفتا نابینا قلبی وات چی بکی تنکاری چی کی خودی کاری چی کی ایشته خودی جی و شش شرطاج مرا دی پیش دی بیشی گاوا ون و شش شرطا بین جی ایریتن ازی الفتا نابینا قلبی وجی چی کم ونبنا امت ونبنا قوات وني بكنا استقلال أخوة وني عرض أخوجي جبندست كافرة قدس أخوة جبندست يهودا وني هنجي خلاص بكن وني هنجي ببنا حاكم الدنيا
demek ki rahma Xweda eger ku mirov bixwaze gerek vê ayeta Sûretê Tewbe ayeta heftê û yekî îleh gerek mirov hayata xwe de tetbîq bike. Êdî Rabbê Ezzetê me teva şiyar bike û Rabbê Ezzetê vegere ba kitab û sünnetê ve bêxê nasîbê me teva. Em tev ji kitab û sünnetê dûr bûne. Heta Qur'an xwendin zeh bûye jî tekin xwendina wê sadece em bi lafzê ve meşxul dibin. Çiqa dengî xweş e. Ancak wextê ku tê manayê em ji mana Qur'anê dûr in. Em ji mana hadîsê dûr in. Mesela va medresê me de Xweda Teala şiûrê bide me. Heta medresê me dahî de kitêbeke weka Buxariyê weka Müslimê ders olarak nadine xwendin. Hatta medresê me dahî ji hadîsa Pêxamber dûr bûne. Ji tefsîra Qur'anê dûr bûne. Feqîhekî ku sa gerçekten serî heta binî weka tefsîrekî rivayet weka tefsîra İbn Kesîrê we ji seydayê xwe bi ders bistêne mirov nabîne. Celaleyê lê dibînin, Celaleyên jî ji müfredatê Qur'anê ye. Nabe tefsîr yani sadece hinek kelime mana ji mirov re tê xwendin. Ancak tefsîra bi rivayet weka tefsîra İbn Kesîrê we nadine xwendin. Buxarî nadine xwendin. Heta tecîdul sarîh xwe jî yani özeta wê wê jî nadine xwendin. Xwezî hema Riyadus Salihîn serî heta binî tevlî şerhê wê, şerheke wê yani li ser hatibane xwendin. Usulul hadîs tune ye. Heta hayata Pêxamberê jî weka adetê tune ye. Yani medresekî de ku Zadul Meada İbn Qayyimul Cevzî herê ku em bêjin feqî û sa serî heta binî hema feqîyê baş mutalaa bikin zorundî bê ew tişt tune. Ji bo wê qasî heta fiqha mezahiba jî tune ye. Mesela medresa da ku em bêjin minhaca İmamê Newewî serî heta binî ku feqîyekî tevlî mûnî muhtacê li ser veya tuhfê li ser veya nihayeta remlî li ser ku şerh yani bê xwendin ev tiştine ji bo wê qasî em ji Qur'an û sünnetê gerçekten dûr bûne. Wazê me ne ji Qur'an û sünnetê ne. Fetwê me ne ji Qur'an û sünnetê ne. Ji bo wê qasî gava sünnet ji nav me çû bid'at tê, xurafetên, qissatên. Îro zehfê kitêbê ku kitêbê wazê ne mirov kitêba dimeyzênê dibêjî kirîna wa dahî necaiz e. Heta tê bîra min em zarok bûn Usfurî bi meddanê xwendin çil hikaye bû yani. Vêga em dimeyzênin ji çilî sî û heft qissatê wê mewdû in. Sadece sê hadîsê wê sahîh herê munebbehata İbn Hacerê Esqelanî digo kitaba İbn Hacerê Esqelanî ye tekî mirov îro dimeyzênê İbn Hacerê Esqelanî ew muheddisên mezin kitabekî hadîsekî bê senet ticcar nanivîsêne. Ne senet e ne rivayet e ayrıyeten li ser navê wî dane hev. Ser navî dane hev li bilê ne kitaba wî ye. Îro hadîsê kitabê waz û nasihatê destê me de hemî gerçekten neyê ku mirov bixwêne. Em mewlûd ji xwe bûna musîbet û bela ketine stûyê milletê de. Hemî Ni'metullah el-Kubra kitabeke mewlûd e hemî iftira ser İbn Hacerê Heytemî ye. Tiştekî wisa İbn Hacerê Heytemî tiştin belkî têdêwî bin lêbelê mesela behsa fadîleta ihtifala mewlûdê kesinlikle ew mere yek ser nivîsandiye.
أو نتشت أو قوت ني ابن حجر هيتمينا جبوي قاسي قرأك أم بقنا بالكتاب والسنة ذا خلاص يامت كتاب السنة ذا خد تعالى حافظ مبي وربي عزتي ما بقرن جوايكو أمر نهي خدي بجيتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.